modimo. Minatokwa Sesotho re sa le modimo. Ya sabalwe le dilemo. Ka mengwaga le mengwaga o se tshabelo sa rona. Ba o tshepile ba ke ba swaba ba tshepile ba ke ba hlajwa ke dihlooho. Hallelujah. Lefu bentse le na le matla o fihlela modimo a kena ho lona. Moruti mo tlogela modimo la kena ka ga lefu a le fetola toy. Tshwene tshabeya ya bathoy. Because marena kaofela na felletse mabitleng mara ka mora 3 days morena a tsoa. Now tsoa ya Jesu e bolela hore ba lokileng ba keke ba tshwarwa ke lefu. E reng amen mo shapele matsoga le dumela. Mo shapele matsoga le dumela. Ke ka ho mina thokwa re taba ya ka fatshe lena. Ke o re ke rate Jesu. Lo tsibisa ba Jesu. Thabo haleluya. Re go feletsa motho fela, re go feletsa mamotlogelo ba la dumela sa phela. Le hlogo le bafu ba shwela morene. Moya o re re ga bene ka ofela ba ratu. Moya o re ya ba ya phumula mesebetsi ya bona, mesebetsi ya bona. Ang ka tripi ka sefofane. Au fitla o a re thambo mane. Moruti motlogelo pele banka wena ba kopa luggage o checka in ka luggage thowe palamisang tsamaya ka pele thowe paketse ha o phela mona re bone mo wa pakela luggage ya mamotlogelo se ile o bona sa ntse check in mara haebe o laishitse suit e blue mo o lo thola ntse le blue ka ona le motho wa nkutwa ke a re ke re haebe o laishitse suit e green ka mo la o futla ka kwa ntse le jwalo o keke wa laisha the wrong ka mo wa ithola ile right ka mo a gore makhelwane o pakela jwalo ha o ntse phila o pakela jwalo ha o kopana le batho o pakela eng o bane ka tsatsi la lefu ya pakaola. Utlwa mina thoka Sesotho re o ho tla ba jwang o bona laiba o se le ntso go isia go laiba o seba o ntso go isia go mara potso go ho tla ba amen. That's le monemo wa pere hembetswe abathola pantsha kantu ke ntse overholo ka maga a bula buti a kenya overholo a kena ka tlasa kolong overholo ya tlala le wele ya tlala ditshila ka thuna le hempetsweo ka ya rega e reng amen ka ofa ha ka ta o chinchal tairi ansa overholo ya o hlaha hempetsweo di siki di tshwaka overholo maga di tshwange hempe e reng amen ka ofa mema motlogela o hlobotse overall jwale go na le mina thokwa ke bo mambane haleluya ba komoditsweo haleluya go tswe ke matswang matshwenyeho a lefatshe ba lesedi ba kganya ke madi a ke reng kaofela ke madi arena madi rena le madi rena le madi ya Jesu mina thoko re si teng sediba re nga mene ka ofela ba Kriste ke bo mama dumela re sediba sona se teng haleluya se teng sediba sa madi ale tare nya tefelo di ba se o le se hlare matla sona ke mo ba sa re mina thoko bophelo ke wena Tumpa batho abatsebi ba lahlehetswe ke tsela ba kgelositswe ke sebe tadima bo madimabe ba jwa ba sa tsebeng thapelo le ba romelle diaba tsa ditaba tsa bophelo e reng amen kaofela buka ya Luka
chapter number 2. Look at the thank you, man of God. My bishop, Masanka ba modimo bohle nna ke moruti sekete ke tswa motseng wa Zambela Sasolburg ke rena mene kaofela ne ke bolela batho ntho mo moruti wa kere Union Building used to be a place of misery because magoana yentse tulo ya kgethollo amen. But one day Nelson Mandela entered that place and it became the place of hope. The same place, and the symbol of oppression. You have a symbol of freedom because of the entrance of one man. Lily full until one man enters. Yes, sir. Jesu Mokhopula. Ibesering asha. Ring amene kaofela. A etsa jwang? Antutubul. Ka etsa jwang? Ka tsota. Dintle tsa hae. Ka be se ke tseba le o nyaka. Se mo bane ke na le matla go bane ke bone mo hao. Ring amene kaofela. Ona le mo pesa le me a reng. Teach me to number. Chapter 2 from verse 25. Luke chapter 2 verse 25. Yes. Yona mehleng eo mo Jerusalema o be gona le monna yo mongwe ba ke Simeon. Now, banna ba bang ba nentse ba le teng mo. But among them there was a man. Amen. Now, there was a woman in the body. Kala basadi ba teng. Empa basadi le ona le teng. There was a woman here. What's up, Monome? Ebe ele monna wa go loka. Ele monna. Ontso na le batho ba lokile. Lona le fatsene. Le sa loka. A ke tsi buena ho tloa re tla go le motho ya jwa. Empa monnena ho trinele monna. Ho loka. Ha re emme. Wa mo rapedi. Hape o la go tsi go lokile fela o sa rapedi. I ring a man off. In any one now, how look. What will happen? Tapelo, it tamele, we at look. Amen. Me alitete go pholoshwa ga ba Israele. One alitete, jwale se sotho le spedi se shota ka mantswe. Senyesemane se re it was revealed to him. One asenulate. Ring a man kaofela. O ska ke bona ke sa e bolona le yang le se sa le halella. Bona le terese no metsa. Ring a man kaofela. We kina le fulla motho ya nana le tseno. Okay, you have a elevation. O sina revelation. Le fole kotsi ha o sa tsebe ya le hlotsi. Ale good. Ke le fole kotsi ha o sa tsebe ya le hlotsi. Modimo ha sa bolaya dintja o di ntshamelo. Le fole tshwana le ntja isnang melo. E setse ka o hobola. There is a barking but there is no longer the biting. Yes, sir. Ale ba la o tsenele ya lefu. Ke sebe. A ke re ba gato. Tsenele ya lefu ke sebe. Jwale motho ya shwang a sena sebe o shwa lefu le sena tsenele. Amen. Moya o mokgethwa o be o na le yena. Moya o mokgethwa. No na le. Bo madumela re mamotlogela moya o mokgethwa o na le yena. Ring amen kaofela barato. Hatsa tsama ka re bone mona moya o mokgethwa. O ne o na le. Balambe.
ebile o mo utlwelletse gore a ka se hwe. Ai, unomutuletshe. Ai, masipedisa ka se a kena, mme o mutla spedi. Moya unomutuletshe. Gore a ke se etsiwa mme. A ka se hwe. A ka se hwe, aha. A se a bona Mesia yo a tshepisitsweng. Re shapeleng a motlogela matsoho. Go tsamaile a bone Mesia. E ka mene kaofela ba batho. A di nkutlwe, e ka mene kaofela. O na o tuletse raket yago. O go a se bothata. O kotsi o ga o sa bona Mesia. Le nna ke mmone mmoloki. Ya ntefetse ke se ke le mo phologi ke bona modimo ha re mme hona le phathe ke batlang mo Simeon yo a ishwa ke moya tempeleng. ha re iswe tempeleng ke ditšhono ke iswa ke moya ke madumela hore ke tlisitswe ke moya ai re nga bene kaofela bagamedi a wa tliswa ke lefu bona o tlisitswa ke moya a ke iketse ha ke hlage ke laolwa moya o nomisitse tempeleng ke batla bontsha power ya ntwe. This was the old man. He was the old man. Khalakula a tshwarwa ke disiki tse boimaga le batho ba le ba hula le yena ba bang ba hlokahala mara yena he was sustained by revelation. Okay. Amen. Yes, sir. Ha o na le ntho o e emetseng ha o shika nako ya ba bang o shwa ha o keta o e bona. Re nga mene kaofela ke bona ba rona le ntho ke e emetseng a re ba bona wa ke sethunya a re ba bona wa ke satane re tla shwa hape posi peta etsa ke ka ho bina thopa re thato ke tla etsa ya hao yohle ha e ka nkimela dumela o ntlatse le o sitwe kaka o ntshwarele a re ke sekilwe ke jaswa ke dutse ho yena funeng sa hae ka sheno ke a kgatholoha a gore ho na le ntho ke e emetseng la o ka nseba o keke wa mpolaya la o ka nkgaloya o keke wa mpolaya I'm waiting upon God for they that wait upon God they shall renew their strength in America hallelujah. Ona utuletswe ona tsama wa bona tse di utuletswe ke tse utuletswe la o ka bona go dula one room ga rena stress re na le revelation I can get into as long as I have the revelation I have the elevation e ringa mene kaofela that is why ba le banka monna e mo ba re ke Johane bukeng ya revelation ba montsha mago mara ba se ba montsha thato ba mo beya sehleke sa Patmos ha petale after this I get it off after this I hope about to get it I get it off after this ya re ge batswadi ba ngwana Jesu ba mo tlisha gona tempeleng tswaka tabe Jesu o tliswa ke batswadi and ho bitswa ngwana mara motho a nang le tshenolo a bone ngwana bona motho a senang tshenolo ha tla kerekeng o bona fela ntate ya regang mara ya nang le tshenolo bona mohlanka wa mohlomong wena o bona motho fela ene mona wa lesotho mara o mongwe wa moya wa bona this is the servant of God. You must see bigger, you must see before, you must see beyond. Ordinary eyes see ordinary things, but extraordinary eyes see extraordinary things. And we don't walk by sight, but we walk by faith. Ring a minute of faith. Keep a home in the top of the fell more Samaya. And one my answer, my son. I get it off like it. So get us.
Moruti. Wa tla hlalosa banna ba babedi ba speech. Na go tshela lumela metsotso. Herota. Ha o tloa hore Jesu o hlaile a hlanya. Herota. A re ho batho kopane le mo khumamela le mfe location. Le nna ke batla ho mo khumamela. E be se re bebele a thuna batla ho mmola. Now which means Jesu e le ngwana. Ona alwana le bana ba ona o mo emetse hore a tlo mo complete. Ona o mo emetse hore a tlo mo finisha mo bolai because wa mo tshaba. Herota o tshaba Jesu. Simeon o emetse Jesu. Jesu na le groupe tse pedi ka gale fatshe. Ona le bo Simeon ba mo emetse. Ba hona le bo Herota ba sa matlo. Ma la o sa matlo. Gona re mo emetse. Erenga mele kaofela la le ka rutlile le magoa ke le goa la rona erenga mele kaofela le morata le jwalo ba mo ntshitse le fu. He lifted me up from the deep miry clay. Ba ke batho ba phabisitswe ke morena Jesu ka moga a ke re kaofela. Hallelujah, hallelujah. Herota o batla ho mmolaya. Simeon o batla ho mmola. Oh my God. Bona le ba batlang ho bolaya ma o tsona le ba batlang ho bona. O ska bolaya ntho ya hao ka baka la Herota. Nahanela Simeon. Ai renga mele kaofela. La ile kereki ya ona le ba sa a twa ke batho kaofela wa bitso. Renga mele kaofela. Na mo tla ka twa ke batho kaofela ke mo tshepe. Bontshe di ka tsa hao ke tla o bontsha ntho o ije. I said devil, level. I get a go fellow, we are going to another level. That's how I get a go fellow. We are going to another level. What is tatala? What is begala? What is sugala? What is halala? Hallelujah. Jesu halibokwe abasali pesa limejole kilila lesa makoa kalitabe tuso yake ikasokai ali tuso yake ikaso Jehova ya yense mahotumani mafacho kimulimeni wa Israeli harobani katimo tukhalele hamoya wa mmeono tswana meona ntsashe bido yare ge batswadi ba ngwana Jesu ba motlisha gona tempeleng go mo phethela se senyakwa go ke molao. Bona batswadi ba tlisa ngwana ba ngwana o emetswe ke tate Mose. Bona mo lo tlogetsa batswadi go ga se ngwana ke modimo. Ame lo bene le isola o bona modimo la iphethetse ka ngwana. Jesus. Hallelujah. Ya mme Simeone a re go moku. Okay. Simone a mokuka ka matsogo. Tshwara mo. Bothata ba batho moruti motlogela la ba mmona ba monti. Ba thabela fela ya kreke ba bile di phaisi. Ba monela ra ke tlo mo opela matsogo ke mo tshware ka matsogo. Amen. Ke le bona re shapele mo motlogela matsogo. O ba lela re hammo. Jesus. Amamoge. Le va les Jean 1:12 bohle ba le amohetse. Le baneile. Le baneile tokelo. Na ke motho wa bolo ke tseba bolo ke ya le stadium. Stadium ha o kene ka vuvuzela, ha o kene ka diphahlo, o kena ka tikete. Ha ona taba go tla o bina ha kae. Ona le bontate mo wena o kgethuwe ba Mazulu ha ba bapala. Ba re tikete sanhle. La o ka tla o wente ipentile ba buke ka pente mapentane. Re batla tikete. Le le hodimo ha ona taba re kereke ha o ne le mangoti Jesu ka pelo. E ringa mele ka ofela. Mo tlogela o tsamasta se asnas le tswalo ba Jesu ka pelo. Amona. A ke tsebo wena ho mmona o itsa. Ba tsona le mosadi a tshwana le mamotlogelela ga batho ba ntse ba bapala pela Jesu. Ba bang ba etsa di-selfie a tsebe difounu ne se le diteng. Mosadi a re nna ke batle ntho tse ntse ba di etsa ke batla matla. A re maga matla monna yo a fatshe. Ke se a tholodi. A re nka tshwara kobo. Ayala basatala. Ha tshwara kobo. 12 years bleeding stopped.
sa kopa o fola. Amen. A tshwara Jesu mo ba sa batleng mo tshwara. Ha o batla matla ska ya odimo. Ya fatshe. Bina Sesotho ha ke khumama ka mawela. Ke rapela. Ke a le utlwa. A ke re kaofela ke a le utlwa letsogo. A ke le utlwa baratuwa ke bo mamarika la tente ba le teng letsogo. Ke a le utlwa letsogo ne ntse mahodimo le mafatshe. Ke a le utlwa letsogo ne tabotse le watla le lefubelo. Ke a le utlwa letsogo ne theotse manna le watateo. Ke a le utlwa. A mo nka mme. Ha ke tagi. A reta modimo a re. Bo, ha o ka ta o mo nka. O reta modimo. Ho kotsi o reta modimo o sa mamohela. Wa repa fela. Ongwa dati. Amona wa monka. Amen. I want to order you. You see him, you receive him, then you praise him. He stopped Mutomon chapter 3 ya Johanna. But he looked at him. Aruamo reta, Jesus abukeka reta, unless you are born again. Elisa karipina, mfepilo. Iringa meni kaufela. Iringa meni kaufela. Elisa hanyani kapina, mfepilo. Mwanaka mpepilo ya hao. Mashoa hao. Atabona litsela zake. Amona. Amunka. Yabailu hona moreta. Skata masonta oloreta modimo sa mamohela. Akiri bitso la ka jeno le tsewa. O le go. Na kwa ka ha ifitla we tsewa. O ntho. Ale kuku ba batla o thola ba ba hana ngolo. Mo a pele. Tla thola ka morao. Ere ha shapele mama tlogela matsoba. O sa ngotse. Ai mama tsolo na na jealous mo shapele matsole. O swile amo, swile na bele ka ofela ya leboha. Feletsa mama re kwa. Biane hona morena o ka no ntisa. Ah, o twa re. Ka mora revelation. A re jwale hona morena. Ah, o ka no ntisa. Ka no vaya. Because ke bone. To. Ene ke tletse. Bona re issue. That is why I have a goodbye. Te a robala re na le good night. I can go for a good night, mama. See you in the morning. I can go for a good night, mama. We shall see you in the morning. Because weepings and joy for the night, but joy come in the morning. I remember. Biane hona morena o ka no ntisa nna mohlanka wa O bona gona ge issue ka bolawe ke tswe ke ga go bolaeng re no go bagelese. Because we have seen enough. Hey. If a man or a woman has completed what he was born for, he has nothing to live for. Nele batla mo mtlogela pilele. O ba ne tshwana iphela. We bo. Jesus. Le batla mo gotletsa grade ya ka nako ya graduation. Yes. Ene, re ke le gute. Ntho e ya hore the late mama ke total fatsa se tsa kereke. Gona ka ke reste, ha re na the late. O late ka. Ke na le the early. Because she's early in glory. She's early. When I late, you want to him. When I jump in late, you want to hello early. Ubina mina toko le mushango uri takopa. Khanyeli mo se ba khutsi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What's up, baby? Bibele bukeng ya bahebego. E re le batho ba sentse ba hlokahetse ko. Ha ba kgone ho thola di award.
Hobane modimo o itse ba keke ba di thola re le siyo. Ba re mama wa nkutlo a ba re emetse well ha bo ba mo tlogela ba kena tse bo Abraham ba shapa matso wa itse ba Hebrews 12 we are surrounded by the cloud. Mola ke Cranston ho dutse mo Esther ho dutse mo Ruth mo ho dutse mo Sarah mo ha mo tlogela wa kena ba mo opela matso ba re well done faithful servant. Kale o ka nontisa o tshogela mama o ga montisa etse jwa o ka nontisa nna mohlanka wa hao ka etsa wa ka itshepelela ke wele pelo ka itshepelela ke wele pelo gobane bjalo ka ge o boletse ka le ka o boletse ka itshepelela ge sho ka sepele mama tlogela no sepela mana e renga mede ka o fela gobane matlo aka a bone poloko ai mana renga mede ka o fela ke bo mama rona le ntwa e boneng le dumele nna hore mama ruti o na le ntwa e boneng e renga mede ka o fela and ntwa ya hao kata o e bona hore I forget what is behind and I press on. Ha o sa hlola go bana le digapha mo e re bebele ha o sa tla hloka Eskom mo Jehova e tla ba lesedi la gago e re ha o sa tla hloka le bota modimo e tla ba le bota la go la mollo ke ka go jo wa re ke a tseba go bane molopolli wa ka wa phela.